Daval xalqi amuçu şekleş. Yine kalbisi vardı. Allah subhanahu avli kulağız. La tu'azzibni ve ana astaghfiruka. Allah seharluku. Ya layha. Di azab habu gel Allah. Dunki astaghfirullah avli gümehal. Hançi Kur'an bu hadis ayet. Şuna وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah ki hiç bir gözü azab havulsun. Göz astağfurullah avlinler. Hani kalbun tetsin ki sin sebe ayet ki sağlum hançı kodakın sin ki azab çıkını Allah. Azab çıkını olan fariz Allah astı. Tutsu bu hatta amgulu Kur'an'da. Tutsu ra'it amgulu أصابر أولو إسنافه عزاه بدر الأمر هل حديثك أصابر أولو هل هتوم دودو سنة الله دور سؤال خروجه أصل له دي عزاه هو الله هين أمر هارس قال خلاص يجي حاول أتسد صار